Haleluya, haleluya. Turashimira Imana, turashimira namwe mwese mudukurikiranye ku migabane ibiri TV. Imana y'amahoro ibagirire neza. Turashimira n'umushumba bagaragaza Innocent. Imana imuhe umugisha, wongeye kutugirira icyizere cyo kuba kuri iyi channel y'imigabane ibiri TV. Imana y'amahoro imugirire neza kandi Imana imuhereza umugisha mu izina rya Yesu. So reka dusenge hanyuma twumve ikintu Imana ivugana natwe. Ndumva nshaka guhanurira ubuzima bwawe. Imana y'amahoro ikugiriye neza. Nitwa Pastor Vincent Ijuru bishimire. Ndashimira data ko ari mu ruhande rwacu. Ndashimira Imana ko iri kumwe natwe. Ndashimira Imana ko yaduhaye agakiza kayo ku buntu. Imana y'amahoro ibagirire neza. Data mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga, Imana yumva gusenga, Imana iri kumwe natwe, Imana igira neza bugacya bukira. Turagushimiye kuko uri data, turaguhimbaje kuko uri umwami, turagushimiye kuko tubereye ku rugamba. Ishimwe n'icubahiro no gukomera bibi byawe. Umugisha abakurikiranye iyi channel imigabane ibiri TV aho bari hirya no hino mu mpande enye z'isi, ubaha umugisha mwami. Kandi amagambo yawe yose tuvugira kuri iyi channel, buhanuzi buhanurirwa kuri iyi channel, Mana reka bugire ububasha mu mitima y'ababwumva papa. Ishimwe n'icubahiro no gukomera bibi byawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Haleluya. Zakariya ntiyari kuvuga atarabona igitangaza cy'Imana. Nimumureke aca amarenga, igihe nikigera azatobora avuge. Zakariya ntiyari kuvuga atarabona igitangaza cy'Imana. Nimumureke aca amarenga, igihe nikigera azatobora avuge. Haleluya. So igihe kirageze kugira ngo utobore uvuge. Zakariya ndi kuvugana nawe unyumva. Umaze iminsi ntacyo uvuga gihari, umaze iminsi ucecetse, umaze iminsi cyo kuvuga nta gihari, ariko ndatangaza uyu munsi ku buzima bwawe ngo icyo kuvuga kirabonetse mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagiriye neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana hejuru y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ibice 7 turasoma ku murongo wa 13. Imana y'amahoro ibagiriye neza. Ndahasoma imirongo mike hanyuma tuyiganireho duhanura uko Imana idutegetse mu izina rya Yesu. Babugufi duhanurane jye nawe. Bibiliya iravuze ngo ibice 7 ku murongo wa 13 haravuze ngo umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri rya mibabaro myinshi kandi bamesha ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Kandi iyicara kuri ya ntebe izababambaho ihema ryayo. 16. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama ari hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira ku masoko y'amazi y'ubugingo. Kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo. Amen. Imana ya Isiraheli ibaha umugisha.
Imana y'imbaraga ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ya Isiraheli, Imana y'amahoro, Imana iruhura, Imana itanga umugisha, Imana itanga imbaraga, Imana ikiza, Imana ikura mu mubabaro, Imana ikura mu gahinda, Imana y'imbaraga hejuru y'ubuzima bwawe. Turayishimiye. Haleluya. Imana y'amahoro ibagiriye neza. Ndashaka kuvuga kuri aba bantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane Yohana yavuzeho. Ndashaka kuvuga kuri uyu munyarwanda Yohana yavugaga. Ndashaka kuvuga kuri munyadiaspora Yohana yavugaga. Ndashaka kuvugana nawe uri muri Canada. Ndashaka kuvugana nawe uri mu Bubiligi. Ndashaka kuvugana nawe uri mu Bufaransa. Ndashaka kuvugana nawe. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Yohana ari kukirwa Ipatimo, ayishukirwa ibi bintu, ayishukirwa aba bamama, ayishukirwa aba bagabo, ayishukirwa aba bantu. Bibiliya ivuze ngo yerekwa, titire nikivuga ngo Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu bwami. Haleluya. Igihe Yohana yageraga ahangaha, Yohana arimo ahishukirwa, ngo ahishukirwa abantu bahowe Yesu ariko ngo bageze mu bwami. Ntabwo nzi uburyo uri kumuhorwamwo ariko ubwami burahari. Ntabwo nzi uburyo urimo umuhorwamwo ariko ndenda kukubwira ngo ubwami burahari. Haleluya. Ubwami burahari mwene data, ubwami burahari. Shitsa umutima mu nda. Bibiliya iravuze ngo arimwe aberekwa, aravuga ngo aba bambaye ibishura byera. Yerekwa abantu bambaye ibishura byera, agira amatsiko, aravuga ngo aba ni bande kandi bavuye hehe? Ndenda kukubwira ngo hari ahantu Imana irimo ikuvana. Wowe unyumva kuri iyi migabane ibiri TV, ndenda kukubwira ngo hari ahantu Imana irimo ikuvana, hari naho ikugeza. Ndenda kukubwira ngo hari ibintu Imana ije gukora ku buzima bwawe. Hari imyambaro y'ubushwambagara Imana ije kukwambura, ikwambika imyambaro yera. Imana igiye kukwambura imyambaro y'ubusiribateri, ikwambika imyambaro y'urugo. Imana igiye kukwambura imyambaro y'ubushomeri, ikwambika imyambaro y'akazi. Nawe witwa umunyakazi, nawe ugire biro ukoreramo, nawe ugire business, birashoboka. Ndenda kukubwira ngo Yohana arahishukirwa, yerekwa abahowe Yesu, yerekwa abantu bakubititse, yerekwa rabinifo, yerekwa abahowe Yesu ngo bageze mu bwami bw'Imana. Haleluya. Araberekwa, amaze kuberekwa avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo aba ni bande kandi bavuye he? Bibiliya iravuga ngo aravuga ngo aba ni bande kandi bavuye. Rabinifo ni Yohana wariho werekwa abanyamibabaro ariko bakizwa, abanyamibabaro ariko bafite undi mugabane wuko bakiriye Yesu, abanyamibabaro ariko bafite undi mugabane yuko bari kumwe na data. Abanyamibabaro, haleluya. Hari igihe umuntu asonza na nzayimana, ugasonza ariko Imana yaravuganye nawe ikavuga ngo izakugaburira. Ugasonza Imana yaravuze ku buzima bwawe ikavuga ngo izakugirira neza. Reka nkubwire, n'ubwiye neza ibitinze. Duherukana mbabwira ijambo rivuga ngo naho byatinda, haleluya, ngo naho byatinda mubitegereze kuko kuza ko bizaza. Umuntu agasonza na nza y'Imana. Kera Imana yajyaga ivugana natwe ngo izatugaburira. Haleluya. Mureke duhereze Imana icyubahiro. Ayiwe, Imana yajyaga ivuga izatugaburira, nuko ikatubwira, ariko Imana ni igitangaza, ikatubwira ngo izatugaburira inyamara. Imana iti nzabagaburira inyama, Imana iti nzabagaburira ifiriti, Imana iti nzabagaburira umuceri. Wese koko ubwo hari ubwo ugiye kuvuga ati ese ibi ni ibiki? Kandi ubwo wabivukiyemo ushobora kudaha agaciro rino shimwe. Hari umuntu wavuze ngo ishimwe ry'umunyonzi ngo rimenywa n'umunyonzi mugenzi. Haleluya.
Imana ikavuga ngo nzabagaburira, Imana ikavuga ngo nzabambika, abantu mufite nzayimana nimutindane nayo, nimuyikomereho. Ufite nzayimana kizaguha akazi, uracyari umushomeri ariko ufite kizaguha akazi. Uri umusiribateri ukeneye kubaka urugo ariko ufite yuko Imana izakubakira. Urarwaye ariko ufite yuko Imana izagukiza. Ndategeka muri aka kanya ngo niwakire gukira mu izina rya Yesu. Reka nkubwire ngo nzayimana isohoye mu buzima bwawe, nzayimana isohoye mu rugo rwawe, nzayimana isohoye mu kazi ukora mu izina rya Yesu. Rabini fo, nzayimana isohoye ku buzima bwawe. Imana ikatubwira ngo nzabagaburira. Twari mu buzima bukomeye, twari mu buzima budasanzwe, twari mu buzima bugoye, kubona icyo kurya, kubona icyo kunywa byari bigoye. Ninkubwira ngo byari bigoye, umenye ko byari bigoye. Hahandi no kwibonera irindazi ry'ijana byari ikibazo. Tugasenga amasengesho y'iminsi 3, twayavamo tugakora n'ayandi y'agahato, ariko Imana ivugana natwe, tuyihe icyubahiro. Haleluya. Tugasenga 7, twayavamo tugakora n'andi y'agahato, ariko Imana ivugana natwe. Bukeye Imana ikoresha abantu nkawe. Imana yongere gukoresha ku buzima bwacu. Imana yongere igira abantu ikoresha ku buzima bwawe. Imana igira abantu ikoresha mu rugo iwawe. Imana igira abantu ikoresha mu kazi ukora. Imana ikoresha abantu nkawe, ikoresha abandi nkatwe. Umunsi umwe barundanya amafaranga, barayarundanya neza, barayundanya. Imana irabagira ngo nzabereka aho muzayajyana. Yazanira abantu b'Imana basenze, yazanira abantu bafite nzayimana. Umuntu yikorera na sheke y'ibihumbi 800. Haleluya. Arayituzanira. Munsi umwe nzaburambura buno buhamya mbuguhe, tuvuge ngo amen. Niba ngombwa n'abandi twari kumwe, hanyuma nabo mbazane tububahe, tubabwira ahantu Imana ikura, ko ntahitakura umuntu, ko nta nahitageza umuntu. Umuntu yikorera sheke y'ibihumbi 800, arayituzanira aho twari turi. Araza atubwira ngo Imana yamubwiye ngo atuzanire amafaranga. Tuti amina. Kubabesha ni kubi. Ngewe bimwe mu bintu ntajya nkora, kubesha si ibyanke. Ngewe icyo gihe muri 2004 nibwo nari mbonye sheke. Nge ntabwo sheke nari nzizi. Noneho azanye sheke, twari abantu b'igurupe nini cyane, twari abantu b'igurupe nini igeze ko kuri 12. Azanye sheke, twirebye twese turasinzira. Icyo gihe 2004 ngira ngo ngewe yayituzaniye banke yo muri Beka na populeza abaturage tutazi aho zari ziri. Nawe munyumvire, Imana ikura kure, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Aratuzanira, tuyarebye, tubwira Imana ngo Mana ibi ntabwo byakunda, watubwiye amafaranga none uyazaniye mu buryo butamenyekana. Ibi ni ibiki Mana? Dutangira gusenga n'amasengesho, dusengera sheke idafite ikibazo, isinye neza, ari ukujya kurigishe muri Beka bakaduha amafaranga. Dutangira gusengera sheke. Ariko ndenda kukubwira ngo byose byari muri nzayimana. Haleluya. Byari muri nzayimana. Dutangira gusengera sheke. Umudamu wari utuzaniye amafaranga, tumaze gusenga arongera aduhamagara atubwira ngo muri hehe. Tutiri aho atuzaniye sheke, atubwira ati ndaje nyabazanire sheke yanjye mu yinsubiza. Aragenda ayayora kuri banke, ayazana ari ibihumbi 800. Kamabwiye ikindi gitangaje cyane. Ikindi gitangaje cyane kiri, twarebaga ibihumbi 800 kuri sheke, tukabona hariho ibihumbi 8. Twareba sheke andi mazeru tukayakataho, tukabona hariho ibihumbi 8. Kuko Imana yaratubwiye ko izatugaburira umuceri n'ifiriti n'inyama. Twumvaga mu bihumbi 8 nyine ifiriti n'inyama byavamo.
Imana igukorera igitangaza. Imana igukorera igitangaza ku buzima bwawe. Yewe ushonje unkurikirana, Imana iragabura, narayibonye. Yewe ushonje unkurikirana, Imana iragabura. Yewe wambaye umwambaro umwe unkurikirana, Imana irambika, narabibonye. Haleluya! Bibiliya yatubwiye ngo yerekwa abahowe Yesu, ndabigira ntemo kabyami, yerekwa abahowe Yesu bavuye muri ya mibabaro. Naje kukubwira ngo Imana igukuye mu mibabaro wari urimo. Naje kukubwira ngo Imana igusohoyemo. Imana igukuye mu buzima wari urimo. Imana yabonye imibabaro yawe, Imana yabonye agahinda kawe, igukuye mu mubabaro wari urimo mu izina rya Yesu. Wari uri mu mubabaro w'ubusiribateri, uvuga ngo bizarangira giheki, uvuga ngo bizagenda gute, uri mu mubabaro w'ubushomeri, uvuga ngo Mana akazi, Imana iracyagatanga, Imana iracyagatanga. Ngenda kukubwira ngo ntabwo dusenga iya murumuna, ntabwo dusenga murumuna w'iya Aburahamu, ntabwo dusenga murumuna w'iya Isaka, ntabwo dusenga murumuna w'iya Yakobo. Iyo basenze niyo duhamagara, iyo basenze niyo dusenga. Wowe izerane nanjye, wowe bwira Imana ngo Mana, igihe maze mu mibabaro kirahagije, igihe maze muri ibi bintu kirahagije. Yibwire ngo nkeneye kugirirwa neza nawe. Rabini fo, ndagushimiye mwana. Yibwiye ngo nkeneye kugirirwa neza nawe. Bibiliya avuga ngo araberekwa bahowe Yesu bageze mu bwami bw'Imana. Tuvuge ngo amen. Ngo nta kindi cyari gihari. Bibiliya iravuga ngo abo ngabo bahowe Yesu bageze mu bwami bw'Imana, ngo bari bambaye ibishura byera, ngo bakaba imbere y'intebe y'Imana ku manywa na nijoro. Imana iguhereze kumesa igishura cyawe mu maraso y'umwana w'intama. Tugiye gusengana Imana. Ukeneye kumesa igishura cyawe, ukeneye kumesa igishura cyawe. Ndenda kurambura buno buhamya nkabukuzanira, nkakubwira ukuntu umuntu twahashe, nkakubwira ndenda kukuzanira ubuhamya. Yesu akugiriye neza. Imana y'amahoro ikwiteho. Nashatse kukubwira gato kavuga ngo Imana yabonye umubabaro wawe, irakwibutse, iragutabaye. Imana yabonye umubabaro wawe, iwugusohoyemo, ikwambitse umwambaro w'umurimbo, ikwambitse umwambaro w'igitangaza. Data wa twese nakugiriye neza. Tugiye gusengana Imana. Aho uri unyumva, ubwira Imana ngo Mana, igihe maze mu mubabaro kirahagije, igihe maze mu gahinda kirahagije. Ndagushimiye mwami Yesu, ndaguhimbaje kukugira neza. Aba bakobwa, aba bamama, aba papa, aba basore, mu izina rya Yesu tubonye ko igihe bamaze mu mubabaro kihagije. Basohore mu mubabaro n'agahinda, ubagirire neza, ubambike imbaraga ziturutse ahera urusengero rwawe. Umugisha wawe nube ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen.